wasekapa? Yeah, but ngasekapa arabasya zalwe kapa. Kulo mama ya ngilambi ixesha ke lambi ixesha uzodwa wathi bana ke lezi zinto ke isidakamisi dimane njani nazo uzodwa uyowathi bana nomfana ukuthi ngutito abethwa apho aselisota ijagi bethu iomo hey alibala njalo bhayi So i-consequences zokuthi zangubanjwe zanguthini? Todo kangaje usikela yu ayita yu Babanjwani ngapha life no. ude manje minitsalo ngenze lezinya kuta kazeke yu kazeke thombo Banje ndabiwa mama kudala ekhaya tata kudala emkhaya ndakudala sesibula banje ndabiwa Sabona sisodwa. Bona kubuthi manje. Okay, unjani namhlanje? Ngiyaphileka buthi manje kuhle manje futhi kusigcine ngcebe nakubi mse right. Okay, salafa mfethu. Savuya uba nawe namhlanje. Ndiyakwazi mina bit kancinci kodwa ukwanifakela into kanjani, yabo? Yeah. So cela usicela uzazise ababukeli bethu ukuba bani osizodlala fecam kwethu mhle. All right, so ndomizodwa ngohlisa ifana ndizoleka apha edanuni and ngihlala eSlovo ndifuna eSopakam edanuni ndaba kokucala ke ngoku apha kokucala ePortalfort kulo mama ya So wasekapa? ya but ngasekapa arabasya ndizoleka apha kulo mama apha. Usizwa bengumane njani esakhula esi? Alright, usisitha ukhule ngumuntu othanda utata wakhe kakhulu. Edlala nama-out ke abantwana basendlini. Ndikhula nabo ke nejemi zakhe. Yabo. So ke ndikhula ngitomboy. Actually ya ke lambi ixesha uzodwa wathi bana ke lezi zinto ke isidakamisi dimane njani nazo uzodwa uyowathi bana nomfana ukuthi ngutito Sekapa kanye lapho? no ngisePortalfort ke ngoku ngikile ekhapha le maxesha. So nihlamba ngaphi age? Then 18. Okay. 18. Yeah. Then 18 ndingamnotito. Okay. Yeah. Njenoxolo chim. Kuthole ngcobazi wayemhle. Yeah, aserayithi kuba. You innocent face. Eh? Oh, manje kuva wanothi bustoti. Mfana khona. So wangena ke hlobo kulalayo. Yeah, uthi wena naye otherwise yena bengumuntu bengenzi right actually. Ebemhlena but ke bengasiphathanga kakuhle. Benza nento afuna uyenza. So tabe mina ke iwakhe ngithi umntana ke ngosinami ngenexesha. Ngithanda freak kakhulu ke ngenexesha. So namiyeke mina ke kanti ke ngomsusu balefisho abanje wakwetywa. Ndiqhubeka nobomi ke mina ke ndane out ndamitha la out ke kwala becawa kodwa. So awukangena ukuzidakamisa uqhawula No, freak. No, mengangeni kuzidakamisa sekufreak. Wabuya ke ngoku after iminyaka yena egqibele useminyaka yakhe. Wabuya ngathi bebuya ndika Pick n Pay. Ndiyabangela ka Pick n Pay. And then ufikile ke ngondithusa bawukhona. So first bano uyangicontrola umntu khona efoster. Bano uyangayazi bano umuntu nawe sakuhla ukufa ntoni. Yona ngoba manje wazikwazi so nahamba ke phela belikhapha. Kulapha ke ngoku uyizoqhawwa khona into ke ngoku. Angafika nabendini ke ngophayana eKapa. Uzitho bebendiphila ngalo impila client becawa. Ngoba besenphangela. Benayo nomntana ke ngalaxesha ke. Ngoba besenayo first born nami ntombini na 14. So wasekapa ku? Yana seKapa ke kulapho ngiqale khona ke ngokutshayi. Because mama kokucala khona ndindedwa ngapha yana. Take us to kula experience of uqala ujoina le way yabo as umuntu mhlawumbe ukhabantu aba situation engelihlobo ba at that time kokwenzeka nonqondo yakho ba ude uzicela baye ngoku na escape and ya move and yandi
busy nalo line. Okay, ungena kwami kokujayeni. Qala nqile kalata. But qala nqila inqini kwami ndidibana abantu endikhula nabo. Ndiyafuna ke nami ke wethu kubashaye phambi kwami ndiyafuna. Sisela actually. Sana ke ndashaya ngene lo hlobo. Ndafuna ke ndashaya kanti ungena kwami lo hlobo ke. Sandiphinde ke ngibone ngibambile. So i-reason ukuba ushaya wayengla boyfriend yakho yayibuyile kuforce. Yes. Because sengindimani ukubeka kwabo ndayikhabe ngafuna ukufaka. Bona sendlela kakuhle cha. So what wahlala So stress. Take us a life asekapa lo life uthi ufuna basestratweni ufuna untondoni kwakutheni kwakubuza ukuthi line mayithini njani. Okay ndijayile ndingenile shaya so ke ukushaya ngifuna ubeka ngathi uya afford ke mntaka bawo. Ubeka kusekile ucela imali because yabe ufundisa imali. So now iyende actually ke ngiexperience kulo nto kakhulu ndithi like njani. Bengala choice because angiphangeli. So ke kwafanele ngene ku-stouting. Kanjani? But Ubu-stout zinjani? u-stout like ibona uqhekeza. Yeah. House break. Then the house break dane kine pink. Yeah. Kine pink yeah. Nokuba yeah actually. Take us like house la first ubu-stout bakho leyo qala. Because sifuna umuntu o sifuna yenze awareness, yabo? La experience oqala, yabo? Take us through la experience oqala ba. Kwakwenzeka ntoni, kwathini kanjani, kwakunanisiza ntoni? Okay mnandi. Njengoba ngisenjaya wesinjaya kwindawo benza lokho wena ngikhula kuyo. But ke ngalaxesha ke sithimbe sisijinjile izinto. Bingasola kasi lameli ndilaziyo. Because uthando luseluncane ngokuthi bekuyizwana actually. Ufuna nje imali umshayo. So ke like kuthema kwami ke ngicomba no abantu aba right ke isibake ngikhula nabo ke. Kanti no angabantu right. So na bemansinda kusho umuntu benisindisa ngumuntu lasekhaya. Because intende ngiyena ukwazi ngifaka msejayena. Sestouti kwayi out so bebemhloniphile. So ndasinda ke phofu ke nami ke kulo mabhuti abo. Ndithethuna khona ngentombazana. Beyiyo yanishiyayo yamana out yabona. Kumkawayi kwabantu babhuti. Wamkanayo esikumntu obuyayo beyothenga. Akabuya. Baba mali ngene ngababhuti baba ngene baninzi. Hey, kwaqalile futhi le yedwa lebazana yafuna idlo. Khake ngongcokola balubhuti lo lapha endibuza. Banjubani ndingowaphi lobani apha. So ndiqale ke mna ke no one ndingokulo siyabonga ndakathi. Ufuma sike unakathi uyoyikwa apha. So okay hayi. Ndingezwani ke tafuma sike nami ndibona abantu nami sebe bephuma uphuma. Ubonishike nelobhuti. Shama lobhuti athi nokum like ba yenzana into yebo. So imenzi ngubhuti ehambe bengathi ngu serious because mina ngifuna nje serious. Nami ndaxoxa ngala xesha njalo. Unakhajela usinda nje kuye. Nyayi ngiyafa. Bhuti yayi sihleli ke sahlala sincokola ke bana ndifuna ukuthanda ngoba abanyanyana. Ngengosalala kwangomso. Shembe ubhuti sanganenzeke. Debate kubone besithini lezi snacks kwa right yafika la ntombazana ngengomso. Ufika la ntombazana ngengomso ifika sekihamba no cousin wami. Bephambele cousin wami ke bo xa bebeyofuna pha kumo kwaxelela ubana abantu noma bendiphi. So wafika lo ntombazana ke kunyezi mama manikhomba kwanikhoyo. Wafika ke phayana ke wanthatha uMasikhaya ke sahamba. Sesikanjalo ke ngoku kwaphileka. Sindile kuleyo. Emajita, uthi kwaphileka ke ngoku ndibana nobhuti ke bekhula nosister wami emva kwakhe. Ngutata Joe waseKapa. Hey,
lapho waqala khona ubatheke ngobhuti because ndiziwine lapha eParklands so okay benistoti mina lokushini yami like vinama nastoti mina akhetha kustoti njengama out ibe abanye abantwana nabona bengakho stoti ngisho bezinza zonke bayathengisa yonke into eqhayeza nemali beyenza so mina bengiloko ke mina ke uphume into yakhe icaleni osiphandelayo so lo bhuti ke ngokucaba ubiswele le golf ke ngemanageria la ngishayile eParklands a describe mina ke ngoku was ndendele igama noMathemba eKapa so ngiyake yabo ufuna uMathemba qala ngoba describe ngoba na ubugosi bami ke fine uma sekubhuti yandazi into Jo babiza kumuntu right awundaziyo qa ke uTejo akathi kubo awuxoxa nje wena uzosifunelela mina afune ngeke izinto kuye ngakuye no uTejo wanifumane ngiyani apha isa ngo10 ebusuku uTejo apha wama nami umbuze 3 times actually lena usithi mina kuyo Kataras aman iCrystal nemali thimeke ayatanda zana Crystal nemali mina athi buthi aphela ngibuze kwesibini ngithana zana lolo tama aphela ngibuze kwesithathu tama mina xa ndiyento ndibonakala nayidayita iyandibona nje uqale imali no okay it's fine but angalumi enidithayo ayabhuti asuka alimasamle start work unelento yakhe phawusha ke seat le phasha yakhe ifake umshizo yabo umshizo phaya idlasela ufake igama so idlasela kuwe ke ngoba phawusha eseat ukhuphe yonke aza pages supplies zakhona ya empty so afaka la kana ke bayana so ibambile ke phawusha yakhe so indawo yakhe uhlala igani hayi nange sikhwezini sejupa kuye elilake sesiyama C/4 nguye ngumweza enyawo sisekhayilicha then ibe ndimi ke ngoku ibe out ke iboleka isiti kuTajo siyambile ke ngosejo kaTajo umengo kaTajo ulapha qala khona izinto ke ta kwani wevala ke kwathi umculo phezulu Tajo because ufuna le Crystal nemali mina ndiza nenyanga ngoku masele stress kaTajo le Crystal mani phezulu le disipezele mina eParklands so wena le kubusto bakho boqala ubuyoziphezulela yes so uphezulu laphile eParklands inone tavern nje no iflat complex so ya umuntu oyidila so ubetha time sithi isisikala sanganana selelo ukuthi yuna bethi imbokozo enkulu ta yube imbokozo enkulu idaqalela futhi engiyona engabe imbokozo embokozo yuba nje engile kalibona imbokozo ngakaya kusana ayavula xhoka ala le rich da ego elida sali kele khona kela beyisipho alifshungu buti alifshungu ora libethiwe Tajo la shushu abantu bakuphela asibe sikaTajo so uyisumculo Tajo wapha kule ya do uyisumculo uTajo ufuna lento ta akawokhupha phela Tajo ukuphela bangaka no boya sata bangaka engathi ngobuthi ayabahokha ngobuthi bayifuna lento ta tingabangaka Tajo abantu futhi alazana lonto futhi kanti abantu banta disebenza bona abantu bathi balahlekele bani bazakuxalela indimi yota athi nje unosikwazi namba riske ngokusepa abantu bazakubolala ndita abantu bazonibulala bazakuxalela indimi ta zakavuka Tajo yayi awuvuka kwa Tajo ta lekelele kufuba ngixoke believe ubuxoki ndimake no iko my friend ndathi kuma friend emqombeni ndisifihle pha ebona bandixela ke engikulu ukuthi ke room yakhe ke because ayina window iroom yakhe endina window icanga khona qiniseka qiniseka futhi kasetrongweni qiniseka ndazabona nawo ayasabela tawo sokola ayasokola ta
Yabe ngicinga ukuthi okay lizokale bengahambi medike yabo because imile yakhe yafika sethatha wamvulela so washina into medike uma ukuthi ngizana yusana la lobby yusana sithi uzama uncame ebecango uqiniseka uma ujimile uqiniseka futhi dizambile di trial nyali azama hayi ncama ngawathe jo babathe babuya yebo ngoba belibhanqa da tejo akho kodwa ngakho ikhoyo bayena kodwa ikhoyo akho mali ikhoyo mina selizivile kade ngamalume wami mina ngihumele ngabe kwavile kaphuti ekali bazokwazi basisebenzi kaTajo alizokwazi ngoba umuntu uyasibhalela akwazi bangikhishini kuTajo engeke lapha yakilije ke take beli strong kakhulu bese mina isibindi yebo beta bena isibindi enye nje bena second half mina isibindi kakhulu ta so Tajo ke ndabaphela labhanqa basanda basakusisa wami lesitolete njengoba kusisa wami andazi ukuthi man andazi ukuthi nyanisela sibuze zange ntu ndibe nento ibalandi sitaba manje ndoyike ndifuna usheka yabo ta kwenzeka ke ngiyanda hamba ndaphela buyela kubo ndabuyela kwindawo yakhe so da babethwa apho ndaseliswa ta ijagi yebo iomo hey alibala njalo party hayi ta kwazi libala ta okali omo yo abangcela bafuthi ayifuna kustalta hello mali tabakali omo bathi gafu ke ihafu ke yamanzi ke yethagini akonqozisa la omo ta yo koshekela mali kustal akaka mesha ta ngalibala ngaka ujo my friend ke ngixhosa lo ngiphosa da awustoti ke ustoti kuba futhi lo wow ustoti futhi yayi ala wasela manzi konqoze awuqasheke bafuthi ayda konqoze tata thini ta sothi bambetha futhi kaya ngizicela basuthethe yebo sizole janga sifuthi yakonqoze kutayiqede akonqoze elingobunzi kamanje benze yonke lento kamanje ndiwokha kamanje ayilawari ngicela kamanje ngizincelele nami ayilawari setrageni amandla yavuma ta amandla yavuma so let's take us with a kidnap yeah they kidnap because let's take us through and they kidnap now we yeah ta ikidnap ta ilika bengifunela lento bengifunela Crystal da bengifunela imali kidnap itract lokidnap no ijayida ukhuluva naye bephila naye sokubalikiwe siyedlula phambi kwaye ke leya nibezana baningi abo the kidnap one man kuyini mase wathibana namajele ngeshayileyo afunisa ngami baba ke area yabo bamkile Parklands okay actually Parklands kaloku nibesa yi3 alwachiro na awaseli lindiselayo mina ndishaya ona ayasela so mina anqili mina level yebo so anqili angichayo sila ngi11 phakathi nje ngindile mnandi semqhalweni ngemandi so wayazi ke into yoxhitha ke egqibeleni ngiba once umuntu akabonakala usizile umkile so ke msamana silandela nawe bhekwa kanjalo yabo so noma ke ubona ke xa ndizicingela because angidembe diwane nabo andina nabuye buye becawa bona lamantombazana xa ndizicingela noba wona oyika aqoma baxele bano ndim lo wenze lento for sure from kidnap uwetro yena ngumtajoke ukuthi bana lapho ke na ubaba no utamweza no nyumfana yobeleka isithi kuTajo yo uthi bafele Crystal because uyayiqonda noThemba eKapa ndimi lubhanqayo ekhama yabo because ukhazwa nje kwami ukudescribe ngoba undimi igama eli so take us through bona sizobana bakubu story ndotsuka bona sihleka sethina sipromotive story ne guys just experience umuntu so i-consequences of story zangubanjwe zanguthini da Xolo ngicanje usela yu ayita yu yu
Bona ke leyo ta. Hey inayo ke ta because wina ube lose. Uba ngixoxa Dibanjiwe ta tukai Bosmo. Yeah. Bosmo ta. Kubanjwa la Dibanjiwe ta. Qhekeza Banjwe qhekeza ta. Niqhekeza phi ebalungwini okanye niqhekeza apha area? No ta, belungwini ta bese tourist. Oh. Tour. Yeah. To be honest, business tourist. Yeah. So i-house break yona yenza njani iyafota ta. Iyafota. Awuvele uhambe uthi erinithile uvele ungene mokwebina indlu. Like uyajonga then ngokujonga kwakho ufuna sibekuyama lapho kufikiwe. Batsha abantu. Ke abantu kuzothile kanjalo bakhe abekho. Ke kuzothile babuye, kuzothile akekho. Njalo. Vurulungise wena ke ngoku xa usozikonga maphinde ubuye. Yabona. So nana yenza lanto ebusy bona i-tourists ezingekho eTable Mountain lezikhona. So kulapha ke ngoku afika emnake fika kwam. Dawina shwali. Bengiphethe intombazane eyicelile. Kule out amimbi jam ke. Endimke nithe kuyama siwala man sokwenzeka izinto. Buya. Nje wena nje indele ke nditshelele ngiyabuya. So nina tshelela buye nyali ngobina. Koma out ke wakhe apha. Ikhona enye bendithanda ukudibana nayo. Bendithanda ihamba ke shem out. Ndithi kutelani nje. Yabo. Ndayazi ningise for noni ndeshwali. Mina nizo for nje indawo engehamba na. Xa na ebusuku yabo. Ndinganjani manje shwali. Yabo. Yisa. So ndikhule indlela yami mina. Wena uceba la khama yabo kanye ngathini yobele ja kukrene nje indaba yabantu mina ndawe krent la da ilungisa isihlalo bangikwazi bana ndiphethe ngendawo right ndibone nje ngomntana ogrand shwali ndibe ngakade nyani grand. So ukubanjwa uyenza le heist bemkini ndabanjwe ke ngobuzi out bitshele out kaloko umbitshele out lemela limema lihame endleleni yishomele out nzinayo ilenzi kuyo shwali. So ngiyona iyazithuzela i-item apho ngumna ndispeeda phake ngoku ndibona uspeeda because iyanqamela manje abantu ndisabhizi aba ngezi items yabo. So ngiyona ithi afumana phayena like isifuna i-laptop ifone nafumana ke lento ne-camera. Yes ake sasabuthi ke inqoba ke toiletry ke nebadla teki ke yabo bozi bayi quality ke yabo ke iyavuma yabo into ecrazy hayi onqonqotha aqoqo ngoItali yabona futhi. So ke yabona yena uyiwathini ngumzini wesidi busy kanti funa musi uyakho phone kanti funa unika waphuma ngathi uyocama kanti yena uyofona amahata abeyo izolitourist uthe ufika kwazi bazibona ukuthi ziqhakazelwe zayoxela police station. Tsweke ngophayana ke ngopolice station uthi hey sisaba reportela ngoku nesithini down baxela ke lamfana ke basindawo thina sawona amahata esedwala ifika sachaya kamanje opile ngaloko sachaya kamanje babezonqawa yezo ta siku-string amanye baku-string yabo baku-string ta ngaba babetsala ta ngaba ke itolo ke ta liyavala ke nalo ke ta itolo no sifake bafike basibamba because kwakukhona i-cream ngesigqibo khasha yabo abanye bebesebedishela abanye shwali. So zange kubekho umuntu ofunwayo ibe yakhe cream otherwise mina banjule ke into i-cream nento ne-items because ndaxela no items zami sange ngibheke so nalayishwa ke ngohlobo lothi pozno ke ngoku abana ndabanjwa ngolwesine ndavela ngoMvulo eGoli. So ngoMvulo ke bengisele for 7 days uwe boss hayi ke ta kulapho ngishumana khona ke neTrongo ke ngoku wazi ungano momtsha ke ngoku Trongo ta
Hey, hayi ke da. Hayi isusa nawe ke wena. Ngitshela mama sekubana hayi lento zazinhle ngaphakathi. Hayi isusa tata Junyelo. Hayi da. Junyelo da. Hayi mina hamba. Tabe sithi ta. Sithi manje ta ngqoba hayi da. Anowari, alempida, alokudololo ta. Ngiyalibala ngabantu baphandle. Ndifokaze ngaphakathi. Ngaphakathi ngoba asendistiya nostiya ngobona nomuntu. Yabo da. Mama manje ngenohlobo ke ngothi kanjalo. Otherwise ke yeah. Ndibona uhlobo eta etrongweni. So uyabanjwa kanti ngaphela life yakho. Hude manje mintsaba ngenze nezinyawo ta kadeke. Kadeke tambosha. Yuta kadeke. Ngoba uKristal undifuna apha. Ta hayi into. Uthi hlelo usosithandela ta. Hayi yathikela nto. Yuda, uyesikufune unganamali. Hayi ta. Ta. Uve uqombe. Sithi kanjani? Ilamaqhinga ithi kanjani ta? Uzoza hleli kokwenu bukele TV kumbanje. Mhlawumbe give breakfast, usadla breakfast kamanje. Yuda uve uvumba layo. Akomisha yayo ta. Akomisha yayo ta uve uvumba layo. Kumele pishe ta ngososicodumula ke ngoku. Kumele pishe ta. Uzokumele engona tala le. Ilivumba layo ta. Umuntu uyivayo ngulo uchayayo. Wena wayishayisa uzoyive. Kristal nje yakhe and it's a motor. Yo, yabona ke ukufika kuyo. Hayi. Ngamathatha. Inga mama ufika amathatha. Hayi umsebenzi. Raf life le umsebenzi da. Umsebenzi. So ndifuna si ndifuna uyitwiste imood yakho bit ne. Abazali bebekwenza kanti abazali besaphila. Yo aketa nalo ngithabike wendilibele nalo ngikwazi ulibala. Esibe bengisitsho bana ndikhule into ngayise ne. Ndikhule into ngayise, ndikhule into ngayise ke. Thina lahlelo ngithatha ngo-2007. Ndabe ngeke ngala 2007 mina. Ndifika stage nakhona. So stage sifumene nangu day out actually yabo. So ndithanda chaya ne spana kule nto yabantu bekuhlukunyezwa kwami ngutito. Yabo ukuthi bengisendikhona kwi-industry actually. Beke bethe stage ngachaya. Qha bengachayi Kristal. Bengichaya indumi. Yona Kristal zichaya ngokuyona. Ulahlekelo tabani khange kube right kum. Utata 2007. Unosona umntana nganaxesha. No, ngabe nomntana. Wona umntana. Ngabe nomntana ngaxesha. So you could say that into kwenza ba ubalise nohlobo yiloss katata plus no tito. Yeah, inalo uchathi nekatata bebemama to be honest. Mama be supportive yana kanye bonke. Mama no, mama mina umuntu ufuna izinto zami ngohlobo lakhe yena. Which is babi right because benqondo into ba ube ngumuntu ebomini. Wale ke ibizingame ngohlobo ke yafuna ngalo. So ngokusekaba ukwenza nozojoba usithi une la first bomb besekhona. No. Yeah, kabikho. Ifirst bomb no yakabikho. Nami ngizamfumana but ngitheni no chaya iCristal kodwa. Bese naye umntana. So uhlala lapho umntana. Ngihlala ngomama. Kamuni unabantwana bakho? Uba 3. 3. Bona bathathu ukuthi intombazana ifirst born ina 14 and then isecond born boy ina 8 be third born is on 2 years. Yazi Boy ina 2 boys. Okay. One thing that senza basenza lento ne is because yazi xa awusahlali ndini so Wendlendini. wahlali ndini. Okay. Because we want to also because lento it could also damage abantwana. Yabo? Ngoba oledi no namna bengalahlobo ne. So ngokusenza lento we're trying to also sizise is side of story sakho yabo ba nomuntu wamntana because obviously ba ku social media ukuthi ngathini. So mna ngizokwazi uyibukela understand ba
kwakuthini mama kuze abe ngeli hlobo yabo because ayifani into xa ubayiselwa ngomnye umuntu than uyive phaa kuye. So we trying to ba xa bebukela le nto ba understand ukuba yintoni into ekubeke apha and how much you regret and ngoku le nto uba ubashiye kumama wakho bengathi uyabalahla kwamnye athini. It's just a situation okuyo ngoku. So ndiyabawela bantu okay if besithi basingabantwana bakho ngoku ne uzama uthethe what would you say? Okay ne oh wow kusini uxolo ntombi yami like boy it's like ibana ndingathi like especially kucala kasino sino ndingathi kusino maka angajongi igqithi kwabafana engabi le nto afuna bayiyo because bayadlala zawutsho because nam kukudibana nomfana nabantu bakho right actually yabona. So nokuba nechomi zawutsho mna ingaske ichomi zakhe bezincwadi abele nto bafuna bayiyo then kuyangenzeke into ukuba Africa thina but not le age akuyo engabikho le nto afuna bayiyo like umzekelo ufuna uba lipolisa yeah ufuna lipolisa yeah ufuna ubamba ke yeah no ufuna bamba no akafuna bamba ufuna ubamba abantu bathengisayo Okay oh yeah ufuna ubamba abantu bathengisayo because yeah ibuhlungu ke lonto because nami ngithanda basongmama because uhleli nje uhleli nomama nje. So xa ndikhona so umama uyandibasele zonke izinto ezimpozileyo ngoba ndingekho. Otherwise njengosiko lakwazi ke ngono Thixo ndiyamcela naye uba aqhubeka amgcine umama nje right yabo because ndinto nglamama babengekho mama benga I don't know bengenza intoni ndibe nje nabantwana because enye ngamandla endibalekayo mna ndibe awe endlini andithandi ukucuku yabo. So like kanye umlo inithi nje ngalahlobo like usista endinaye usista unengxaki yabo engiyona ingxaki yakhe uyilidisha umama stay like sithe sibambane physical understand because ulwa yena indawo yami nosista wami lomkhulu uphele ngokuyena engena kusista omkhulu naye usista omkhulu nami ngazi mjikele njani na because bekade yena usista wami mina bekade esiwulomkhulu nam singabantu abathanda uqetha umama first born last born. So umama uyafavor umama yena ne second born because sibayi4 ekhaya singamantombi odwa ekhaya. So lo ndizemva kwakhe nguloke nengxaki kubona bethu bona tata buyi1 nostam lona uno tata wakhe lo mdala nami netata wami nake mina nomtshato yabo. Tshaya mina nomtshato iphinde ke balo ke inidibene nalandlo ta so into yami tshona ne family wena ta and ke ayikho lando ukuhlela phansi kuthethwe mama mhlawumbe ave story bakwenza kanjani amnyaxele ubufila kanjani for bakulungiswe inizona hlobo ayenziwa lo nto ekhaya. Cela ukubuza ufuna ube honest ngomama. Do you believe ukuba wena ungumuntu ongathanda uxelelwa inyani? Andiyalo mhlawumbe noma ndithandi ukuxela inyani ke kanye ndifuna izinto mhlawumbe zibe ngohlobo lam kuba I don't know but bengathi mina ndiza right cha ndifuni mna unyanisile dama ndifuna uxelela ne so umuntu xa ecebisa bengathi umuntu uyakulahlekisa akazi into ufuna business line. Otherwise amajele sesithathu bakuthi manje ngoba nansi into rokuphayana iline uthi ngehlobo willing to listen but kumuntu ofuna is that could be a reason why ulana ana sister ndangixelela
Umningani zami. banegalwana bathi nakholoza manje futhi angiqalelo tama So take us to ba if ever no twa on an opportunity to change ubomi bakho. Okay, before we get there, tell about the current situation yakho ngoku. Ba uthini uphila njani? Uphumile kaphi ntoni? What's happening in your okay into enjenge nayo ngoku ne akho lula because even akho lula nje ngimzekela izolo. Okay, mina sesitratweni ngo sesitratweni awunandi lo. so esitratweni ngosiniakho safe Okay. esitratweni uzimele nalapho noma ungazimela actually walala lahlile so akho bu safe ekhaya akho bu clever phanje bana ubu clever bana usebenzise ukuthi bana uzoba nesport isingaziwayo uzimele apho ke ngoku but kusasaziwe ke ngoku isport okuso kukho abantu kaloku ne fumasekele ke abalifunayo mina bafuna ngifuna umuntu because nami so kuyinto bendithanda umuntu kakhulu so ndisafuna enjoy single yebo ndisedizi nami ndisafuna uqolana nami bethu yabona ukuthi ya kwenze dizi nami ya so ke ngoku izolo ungenile enye mfana asifaka wami qha ngizokuthi kwameqejika bengichuma ngibengileka so uyawajobha ubhaka njengambonanga ngibani but ke kule bayasazana sibalise into yami ke make majideni manje qha ngonxeba nandi isinxebo sakhe nelasifota sona babenxibo short nilithile so xa uboniwe ngabale imanye baziyo nomfana bamazi bakhe ngafuna athi ngifane maziyo basibe umakhelwane wami e-station yabona ukuthi umakhelwane e-station so current situation yakho ba usesitratweni. yeah that's but Niphila njani? How do you make sure that you are team? oh okay How uphumele ubustoti? ubustoti da man anabustoti mina kancinci ndiyeka kancinci izinto ezinye ndizekile mata ngize kubustoti da ubustoti asa enjoy mina lami to be honest about that because yafana nangoku xa umuntu ebona like mhlawumbe meno nomlungu usikabone like umuntu masisebenza kahlambile masimwisi yabona kahlamba like uyijackpot like line line yes so ikahlamba like umzekelo mhlawumbe simenzise bakuyindlini yena ngapha beshikise iqosha esebenza yabona lo so sije nginizi nje yana kayeke uthathe ngonizi nje yana yabona ukuthi mina nisebenzela mina kwami kohlobo bana ubanifumene opportunity bandinelo lomlungu anifuna uxoka into enhloni nayo ke ngokuleyo yabo ndifana ke bethi niqaqathi yabo mhlawumbe lo mhlawumbe athi iranda malini yabo bayathenga belumkhoyo mhlawumbe 900 yabo da phuma ngoranda uzifumana ndifuna imali bengakum ndiqonayo yebo da ngolo hlobo bostoni bezayo abo so not ubustoti so like into nezayo ta ke akululanga futhi because ingolulanga ntoni them around nansi ke into efike nina ingenye them around ngoku bathi ke abanye banye ubherhe ke uyenza lonto around ta ngotaphlaba emqomeni kukuminza umqomo ta ngomvulo mina ndame emqomeni up down amba ke mhlawumbe like umzekelo ndiyazi ba ngomvulo uqala phi qala beqaleni ayophela before iPivas phinde qala ukusiquka kwaStrato iyojikela ngolosibini ithi east ngolosithathu uMasofleni ngolwesinye uthi cwaka ngolosihlanu uphinde ngiqale ke kuphi ilaba ngaphakathi town ke ngoku so manje ngirecycle ngohlobo bana ngiqola itoti qola ba MD ndiqola 10 cents 20 cents ndicela sendleleni siyaleza sibantwini mhlawumbe emqomeni ke emqomeni ndikwane kona ukucela mhlawumbe emlungwini ke nasemlungwini ngicela impahla kanye izinto lehlobo because kumandanga kushona ngoba ubanje ukho ngingaviptani ngathi ngiwako kumandanga ubanje bapha yana kushona
So if noma sesitradweni even. So if unofumana opportunity to ba ukwazi utshintsha ubomi bakho, would you be able to do it? Ndingavuyela amafana isipani. Ufuna isipani sinjani? Noba like into izongikhipha busy, to be honest. Because andisashayini lo hlobo benditshaya ngalo. But nasithi goku, because wesinukana brother wami ngene about how ngosime phasi eklindile. So besincokola ba benze malini wakhe ku-period phaka ku-2016 or 2017. Into wayenza yena wayithenga yabona eziweze ubrusha amatayari ezamoto. So into wayenza yena manje phaa thenga la ahambe ku-parking lots. Xa ipaka imoto umuntu ufike umuntu amatayari yenza naso ebhayi yakwazi umuntu sehleli phayana imoto ufike umuntu akuthe amatayari 10 rand. Eza avenues zingelahlwa phansi kuba like uzoba nento le umzekelo ungalindele ude uqeshwe at least okwangoku uba ungakwazi uyenza. Yeah, but ndingayenza mina leyo because nami asibandi now it is the bawela because nathi abakuthi sinaso isiphiwo ngifune lo nto kuba ndina abatshayayo. Ala isiphiwo kakhulu nabo bayafuna uncedo ileki ekhaya support. Yes, to be honest. Bamhle umzekelo kube ku center kanye indawo ibana inoveze nje ama opportunities umzekelo nje ke art. Yabo yeah. Sinkanitsi batazi art baninzi abantu banesiphiwo kakhulu. So umsebenzi, what kind of job are we looking for? Okay, ufuna liqapha. Ufuna. We need to understand bakaloku ba kwinto yomsebenzi ne we need to first see kwenza sure we push recovery shekala from land yabo, because ngoku izophinda ibe yinto ba umuntu mhlawumbe omnye umuntu atufuna opportunity then wena ufumana ukuthi upay uphinda ubuyele emakhona zakho. So hence they say to maybe in the meantime I'm sure khona ngizobukela then ube usiba singamncedisa ngehlobo but instead like at least uqala uzifundise commitment yabo, we can try and make sure that we get like lemzekela le yovasa imatayara moto if umuntu akho awuceli ndomndini uzofuna imoto umtayara 10 rand shine nika 10 rand at least akwazi ukuhlanganisa londo akwazi ukulunga yabo, then this ufundisa la commitment so that at least xa sekufika za opportunities enkulu yakwazi ugrab because leso uqhelile uziphandela clean ka grand yabo, that so zama ujekisha ngoba ngeke izinto sinokwazi ukuzenza yabo, because reason silapha sifuna londo kuba we're trying to buy wes umuntu uthanda story yabo, so that banomnye umuntu or angafuni uzo experience as experience leyo azibona pha kuwe aqhome imane ngoline the way yabo. So into engalahlobo trying to prepare ngalahlobo yabo, to try to say that aphelelanga for akuphelanga ubomi bakho kuphelanga for ba ngohlala lendawo kuyo seno life yabo nabantwana yabo. I'm sure none bakho they would really feel happy to see you as mama eboyile wahumhle ipicture yakho Luta. Vruto chekisha man if you ya usini banga Facebook Let me use the phone, yeah. Fine. Yeah. Gee. No, puja. Wow. Tibone na picture yakho ba yo ayachoka. I think say eta le picture yakho abantu ba bakubona. Yeah. Ba ye. Who? How? Ngali mali ngakasha. Wana ku phone ya? Phone is like FONYA. Sikhona ne? Tombi. Tombi zodwa amantenzo. Isikhona lokungo uncousin sis. Tombi zodwa for abanye. Yo. So, yes. Yo. Hey, man. Fuck. So Just it would be nice to see the Tombi zodwa back. Yo, bali picture leyo. Wow. Wakuphi ya? Enze Profondeni. Yo! Yeah. Yo, the States. Yo, the States da. Yo. Ina buthi manje ngale nto khungu wenzendile ngoku.
Dile ngoku to. Joyo. Nkosi futhi. Dile ngoku ta. Umhlonishalo. Dile ngoku ta. Yu. We Tabo le manje yata ndebawubuyela stress ta. Yeah. To be honest ngitonyata. I'm ready to use it to come ngokusela. I'm tired mina life ngiphilayo yona. Afuna uxoxa. Ndibawulwa ngumntana kumama wami ndibe ngumama ebantwana. To be honest. Ndiyabawela nyana. this is also go. Kaze msinyana. Kaze msinyana usheshe kwenzeka izinto. Let's see, man. I'm sure because I see some say upload le nabantu ba nje wona di yabo. So bexa kubona nabantu mhlamba zama ukutuna lo line yabo. Lonto kanjani lesikancinci mfethu yabo. We're not saying that but izinto zizo yabo but Ngixesha linje una understand. yabo but ke akhona ukugqitha ukuzama yabo this one pushes way yabo because egqibeli nginyana akho send ikho yapha around akho send for abantu bakwe rehab lo bayazi ka mama phara wantoni but akho send akho support akho nalahlobo akho umuntu understand nayo even ngenza psychologists akho psychologists that ezayo ezama understand yabo so sizama like ukwenza izinto seba sibeke sizingqondweni zenu understand ba kwenzeka ntoni Sonke sikhala ngefamily. ne Yes, to be honest. Yileke support sonke sikhala ngefamily. Ba umuntu afuna ukunceda ixesha ufuna ukungcwala. Ixesha ufuna ukungcwala. Ngivele umva. but ke nani ngifuna ukucela Bathi nyathi into. Ya, ngani. Ufuna kana joke. Kodwa sinyani nasifuni. Afuna ukucela Ana sinyani kodwa manje inyani ta. Nathi sifuna uqalela unyasi. so Sibesizini ngakhoyo. I think we'll save there for first Nondon and then we'll see reaction. Then maybe you can share as new stories zakho and hopefully the next time. Yeah. Oh. Yazi kumama ke befuna bebuye bozodo eyifede yakho so Yeah. bene ndozi ezidonation bekuphathele zona Oh, so we're like cool. hey hamu abengifuna ndomzodo Ndomzodo abengehlo abantu ababone ba Yeah, who after? Before. yabo Yeah. ungelihlobo yabo Nyasile kwa. so we nathi sizozama ke nathi sisakufaka ku-probation sizazama we're trying to at least now man sikunika amandla yabo. Yeah, but bengicela kongazenye into. Bithi yana mayikhani lisana uyipha phela iCrystal, yeke iCrystal lenyanga yethu. Yeah. Futhi babathile bitch. Babathi. Yo, funa babonisa ukuthi babanjani. Njani ngoku. So le malfuni bebe alfuni guys alfuni nyethele ke yuwa. Kama nizolezi ixesha njengawo. Kama nizobakhelesi na. Kama bakhelesi over that. Alfuni guys alfuni ngani alfuni ngani tu. Sizodwa ke sibasabulela kakhulu but hopefully this is the start of great thing. Greatness because asinazo ngomsakundandoni Injalo futhi. yabo because ungathi ugqibile bomini uvula uphinde ubethe ubhuku ube lo Sibamdama. Ngoba zifuna ndweni. so anything lo say ucela baluyithethe umuntu ngase camera straight yabo umuntu mhlambi umuntu ofuna ukunceda ngithini njani yabo unganceda entweni sixelele phaya nabahlambi uzofumana njani Alright, yo. Mune washing sorry. Mune ncede ngwashing. Ndaboneka phaka spa. Ndaboneka nje ufumene ngayisele sibama ubhuti bami ndiyafumene nyani phaka spa ebaleni kwisibedlele esitwa ebaleni kukhona ibala lapha yana. Ndiyafumaneka naphayana. Ndiyafumene ka Pick n Pay, ungaya ka Pick n Pay. Bayifumani kwendawo. Uzofuna uzodwa, untombi izodwa okanye uQueen Mazou. Ndaziwa ngoQueen Mazou. Yeah, usizodwa goso umazimoto takhe. Yeah. so ufuna ukunceda Ngifuna- impahla wathini yonke into Yeah, but isamandla andifuna ndifuna umsebenzi. Uzothenga impahla Andifuna imali, ndifuna umsebenzi, andifuna guys ndifuna ijob, andifuna impahla. Impahla nayo guys, sorry. Kakhulu. Cha, ndifuna impahla phela esitratweni. Phela ihlele bekhaya. oh so To be honest. ne okay ngisabulela manje sisodwa mna kakhulu exesha hopefully you will touch so many hearts But mina andivaleli umuntu ofuna undipha bese nana nindipha njalo. Ndala ndifuna impahla.